Danas ste održali prezentaciju svog Airsoft kluba. Evo, šta je za one koji ne znaju šta predstavlja Airsoft i kakav je općenito interes od pravnika za Airsoft? Airsoft je u najkraćoj nekoj definiciji simulacija vojno-policijskih djelovanja. Dakle, jedna vrsta polutakmičarskog sporta gdje se protivnici eliminišu pogorcima iz replika oružja, kao što možete vidjeti ovdje na stolu, koji ispaljuju plastične kuglice 6 mm. Sport se razvio u Japanu 70. godina prošlog stoljeća. Kasnije se proširio na ostatak svijeta, ako je došao kod nas. Pa ne bi baš mogao reći da je nešto posebno popularno u Travniku, ali ima lijepog odziva i imamo svake sedmice imamo neke aktivnosti, tako da smo zadovoljni. Onda smo napravili promociju tak toliko da upoznamo stanovništvo o našem djelovanju, jer često dođe do tih malo neugodnih situacija, ljudi ne znaju o čemu se radi. To su originalne replike, 1/1, dakle teško je naći razliku između replike i pravog oružja. Danas se malo družimo sa Travničanima, pokazujemo opremu koju imamo, nismo sve donijeli, ali eto, koliko je tu da se u osnovi vidi šta je to i kako funkcioniše. Evo još za one koji nisu upućeni, na koji način neko može pristupiti vašem klubu? Sad za sad klubu se pristupa isključivo preko naše Facebook stranice, dakle osoba koja želi da pristupi klubu, malo smo nezgodu, koja hoće da pristupi klub, treba da pošalje svoju kratku biografiju na našu Facebook stranicu Airsoft klub Lilium Bosnjaku. Imate flyer ovamo iza, to možete uzeti. Poslati kratku biografiju, dakle član ne može biti mlađi od 20 godina i ne smije imati krivične prijave, niti biti krivično gonjen, osim saobraćajnih prekršaja. Možete nam reći kad je nastao vaš klub? Airsoft klub Lilium Bosnjakom je nastao 2012. neformalno osnovan u jesen 2012. godine, a formalno je registrovan kod Ministarstva pravosuđa Srednjobosanskog kantona početkom 2013. godine. Od tada do danas klub je imao više članova koji se mijenjali, dolazili i odlazili. Trenutno imamo više aktivnih i pasivnih članova. Način finansiranja vašeg kluba? Klub se financira iz ličnih sredstava članova. Dakle, manje više svaki član kupuje svoju opremu koja je potrebna, koja nije tako jeftina za današnje vrijeme, današnje uslove, a za određene članove kluba tu su neki klubski komade opreme koji su na raspolaganju privremeno ili zastalno, ovisno sve o potrebama i mogućnostima kluba. Možete vam reći otprilike koliko košta jedna standardna oprema za nekog Airsofta? Pa recimo jedna standardna oprema, dakle nešto najjednostavnije i najjeftinija opcija bi bila Airsoft replika, dakle puška sama od nekih 250 do 300 konvertibilnih maraka, nova naravno, ovdje se mogu naći nešto jeftinije. Tu je standardni jedan komplet uniforme, otprilike oko nekih 100-tinjak maraka, naravno tu ulazi i taktički neki prsluk do 50 km, čizme su obavezne svakako zbog zaštite, kao i zaštitne naočale koje su osnovno pravilo u Airsoft. Znači, suma sumarum, oko nekih 500 maraka bi došao jedan pristojan komplet opreme za jednog igrača. Dobro, gdje vaš klub vrši aktivnosti, gdje trenirate? Naš klub trenutno ima svoj teren na Bažbunaru, koji je, bili smo pod ugovorom sa šumama Srednje Bosne, tako da je to regulisano i prijavljeno u policiji. Naravno, policija je upoznata svim našim djelovanjem obzirom na samu prirodu sporta, imamo odličnu suradnju s njima. Ovim se putem i zahvaljujemo na tome što su nam izašli u susret kad je bilo najpotrebnije. Isto tako putujemo po čitavoj BiH, imamo naše prijateljske bratske klubove, to je dakle Zenica, Tešanj, Cazin svakako naš bratski klub Crna Munja, Sanski most, isto tako klub ekstremnih sportova Kondor, Zenica Tvrđava, Spartan Maglaj, ASK Van Tuzla, dakle to su putovanje širom BiH, druženja, upoznavanje novih ljudi, dakle sve te neke pozitivne stvari koje bilo koji sport pa i ovaj može da nije. Dobro, do kraja šta možete poručiti možda budućim članovima vašeg? Pa svi oni koji imaju puno negativne energije koju skupe tokom sedmice, da je ne bi istresao na neki ilegalan način, da ne bi napravili neki problem, bolje je da dođu da u šumu, da se izžive. Ako hoće da glume teroristi, nek budu teroristi. Ako hoće da glume policiju, nek budu policija, vojska, bilo koja formacija, banda, narkobosovi, to se sve radi u okviru Airsoft scenarija. Dođite, družite se, izmorite se, vratite se mirni u grad, što je jedna od najvećih prednosti ovog sporta.